King experience mi keng Camino. Ini pa maglakad keng Camino de Santiago. Metong yakarang bucket list ko niya actually. Although madalas ko Spain, pero ati ko keng bandang south. Yung Camino kasi north ala akong time para muntakin kasi magumisan kang dakalaw oras minimum of 1 week. That is only minimum. Ang talagang Camino, mag-run niyang 800 kilometers from Saint Jean, King France to dakalyang points. At king France, at king Portugal, at king Sevilla. So, anya itang shell na ning kay. Talogo ning Camino isa shell. Potang kayo atin yang itang shell, atin yang aliwang balamot ang lines ng shell, mag-point siya into different direction and mag-lead siya into Camino. Baka ni tayo. Wish ko na talaga na kay mamunta ka rin. Igkataon na miras ko Europe, mabi kay yung wife ko, itotek naman, tambun sumagaral ya Barcelona, kaya panangunita. Kanyang munta kami Spain, Europe. Mig-represent ko kayang Worldwood Day king Austria, abe kay tampinsang ko Irene, Kulala, apo yung asawa na yung kapatid ko Edwin. So, inabi ko na kayang itinerary. So, very excited kami after Austria and Madrid. Yung meeting point mi Madrid. So, makakain package siya. Yan kalupan nitang dating yung kami kasi kanita, munta ka rin, maglakad ka, dalan ng gamit mo, from point no ka rin kung dasan ng bengi, ka rin ka matudtud. At yung albergos. Albergos, bala mo retang hostel, bala mo retang hotel mga lati. Kabat ating common bathroom, ating kong bed, kanya-kanyang bed, pero din talagang Camino. Kabat maglakad ka, and then dasan na ka ng bengi, dasan na ka bisno ka rin. Then talagang true Camino is 200. O nang kayong certificate ngayon, kayong bayong kay. At yung Camino mo of 100 kilometers para manikwa kang certificate na complete mate ang Camino mo. King Saria kami mag-start at kaming hotel ka rin. At yung package din yung target mo hotel to hotels. So from hotel mag-start kami and then i-targetan metong hotel. Retang bagay yung dalanan na ng van. So, maglakad kami. Start kami, very excited kami actually. Isipan mo, mag-practice kaming baby before kaya siguro pilan bulan, maglakad-lakad kami. Yung start mi kaya, makakabit kaya bala mo, stage 1 is 18.9 kilometers. Pero actually is 24 kilometers. Ating kaming dandarlan nito, tek na bala mo, Google Map o na, meka 20 kilometers na kami, kaya pamiriras. Excited kami. May kaming 8 o'clock, maglakad kami. Yung something na ng Camino, dakal kong maglakad, different nationalities. Ngayon kami, pangutang kami, nung nakataganong ka rin ka, o nanong pake mo. Minyang ikwami na itang first kami, itang 18 at 20 kilometers plus. Kita pa mong kita pang 15, masakit na rin kayo bitis. Miras kaming lunch, ketong metong bar. At kailangan kasi lukluk ka mo, 20 minutes mo. Maximum ito. Istong linambat ka 20 minutes, yan na kami talakad. Uling kasi masakit la rin tayo sumukyan. So may nga, ako gali ko kay bat kung may tumatudtud na ako. Ito may sinabing tundo, yung pagal. Anyway, sinulong kayo pa sa bayo. Hanggang kitang ikit may itang point na nitang kay. No ka rin tama ako, Totek. O itapuan na. Itang turong balugang makanyan. Kasi kami top of the mountain, Balamo Hill. Nakagit na itang pueblo, itang town. Alakasin sa gabal lamat matas sa kaya, buildings. Nakagit na yung makanyan. Nakagit yung apin nito, Porto Martin. Ang kitang dumalang kang tete, kaya ba't may ras na kitang tete, ano ka ba yung tete, manik ka pa si bayong kaya. Yun yung something na ng Camino. Baby, rimbabayam naman ni kami, mabilis kayo lumakad. Hila, siyempre, ang tabayanan mo lang. O ito yung essence na ingigit ko, kitang first day, may papanantabe. Anantang itang organizer Camino is not a race. It's your own pace. It's not a race. Itang minuna akong din mo. Bala mo, maglakad ka kaya tiking yato. Yang biya mo ito. Anya yung advice kaya kami, lakad daralan na liyang kahit mabayat. Kasi that is your life Although kami, may paikway tang makanitang kaya uling first day may pa, pero masakit na kapawan. Pati kung backpack, katilo ka rin din gamit ko, tilo ka rin din passport, din pera, kaya gana cellphone. Di rin na kami palang cellphone na dua. Just in case emergency, pwede kang ma-house kayong company. Inyang muli na kaminta na kayong hotel, baby, may gasmaya. Magasmaya, kukot ng uling kayong, yung weather na ning ng Espanya, kaya itong panahon nito, pwedeng mako kaming alas 8 ning abak, 2 degrees ning kendimla. But now, along the way, pwedeng maldo, malbawa, bandang paugto, bandang alas 3, ano na naman kapali. But na kayo, bandang alas 4, alas 5, muran. So,
ta sudden change of weather, may apekto yung baby niya itong first day. Kay kitnang nung uling kasi, uling itong first day mi, dire-diretsyo kami kaya dire-diretsyo kayong kwarto. No, linwali kami, kaya doon rin lalaki, minum kaya pa mo. Wala mo itong price mo. Ating kambir, yung paborito ra ka rin, yung luto ra itang pulpo de gallego, itang pugita. Kaya ba't gisare, blam, gisara ng oliba o pulo ng oliba, kaya ba't beer, ha? Kaya paksabihan kay baby, itang diet, itang abak, manyaman kaya tudtud. Actually, mamulikat siya, nang kaya miyat siya bitis na, agyume pa ako, siguro ana. Pero yung nga nabalo, paksabihan kay itang receptionist king hotel, i-taxi mi niya mo from hotel to another hotel, manayin niya ka rin. Kaya dindam na ako pala. Mangontrata na kaya tang kaya ng taxi. Huwapin na ako, makanano ka kasi pwedeng tayo sunduin Alis sige na, ito nga kaya sabihan ko na. Potak kapit na ako mag-taxi na. So ito, ikan pa kaya affiliate ang inyang maglakad na kami at may papaman ng tabi. The second day, bala mo yung pinimbiya mo ita. Balo mong atin yung panandaman And yet, dire-diretso ko pa mo rin. Rembabay at lula, ang tabayanan nila. At istong sign, istong ating pababang makanyan, sigurado ating patas. Masakit siyang diling patas. Actually, masakit siya yung pababa rather than patas. Huling ko control mo rembitis mo. Pero yung scenery is just so beautiful. Kami lalaki po, tamirasan kang nukarin, imi ka mo. Huling minom kami niyang bengi, kinurog yung atyan ko. Natural mo itang paluwal me naman lang matot ka mo na ito. O itang kadwal at hinay ka. Ito na yung tutuki. O itang kay kasi sabihan ng tangkay nitang organizer, anything goes. Basta legal mo, basta sa likod ka mo gayon. Nagkay niya nga kunay gwantali na we korang keng gulot mi kay German citizen sila makanila dagul no. Keng kalaut migtakpan ko getang metong tanaman. Ina yung uling ita siguro miyabi na itang tamyaliw ang panandaman mo na. Di sanda ko pamuri keng kalambat ko. Anyway, mo rin kilala ako. Disanda ako mo rin. Tsaka kaya disan kung kaya ba lang sa common place na kung namin disan na kaya ka rin, nandinat ka rin. O ting meto nga kaya, lesson, bala mo ala ka keng comfort zone mo. Nung nanuman malyari kaya ka, ikang gawa. Alang kasaop. May lunch kami. Potang kaya, yung lunch sa ito, yung pagkakataon para ka rin babae, mag-CR na. Kabat ako yan, house na nakang taxi ako. Alim mo ko pa na. So itang third day mi, baby may kapag-adapt na. Kaya tamisan na benging may kaya kami, mengan kami. Ano ko din tao? Ano ko din different nationality? Kay, nanda ka where you from, Ana? From the Philippines. Where did you started, Ana? In Saria ako. Ano ka tula? Kay, it's just a tip of my kaya na, my finger, Ana. Because I started in St. John, Ana. So, last 100 kilometers na, last 700 kilometers na yung pila yan doon, yung likaran doon. Ako sabi ko, ano kailangan to? We just aiming for the minimum is 100 kilometers. Just fine na. So, potangkot na mula yung kaya naman Catholic. Ako, yung aim ko, as a Catholic, as a Betesenian, in Patron Tam, Santiago, is a must. Kailangan kailangan niyang gampanan kaya may isang kambiya mo. Ilang balam ko man mula po ang ating may papatigang nanong pake mo tle karamin. Discernment kasi bila ko kay obra ako. Yung metong naman, may divorce ko siguro po itong divorce kayo ng asawa ko po itong siguro kayo ba naninim baka patch up. So, balamat niyang magic yung kaya. Yung magic yung kamino. Yung first day natin kayong as a Regnan Americano, pila na kan banong balik-balik ka rin. Bala mo kay ba't nang ayari, upulda na naman kayo mapabalik ka rin. Actually kami, makanyan muna, although nakasakit. Deng marker, atilang marker talaga. Atilang balang poste. Atilang araw makaturunong ka rin. Kaya ba't ating makabit ka rin na pilang pa yung distansyang lakaran mo. Pero mo makanita rin marker. Atilo ka rin tanaman. Atilo ka rin pader. Atilo ka rin streets. So, kabang magmuni-muni ko, maglakad ko, itang marker ita, o iting kaya, o iting po-point out na o iting directions mo, kibit ke, itang marker, bala mo yung, it's the way, itang bibiyana na nga pong ginugay katamong dalan. Istong may liis ka, itang istong yung metik yung tandalan na ita, palili ka. Amano na nga pong ginu, at yung bisno ka rin. At yung kaya basuraan. At yung karang kaya dalan mismo tatalpakan mo. Kompleto mo itang 6 days. Pero itang 6 days mo, itang peka na maldo, taulingaldo, 10 kilometers niya. Uling kasi kailangan nung miras ka rin na 12 o'clock. Uling magkaya ka, magsimba ka kayang katedral. O nang gagawin din katedral. Anya ating Borifiero, itang wala mo itang insensong maragol. Yung function na nita, pabangluan na yung gaya. Yung buong katedral.
At ikan kisamite, potang kay data, paspas data from one end to another. Pabangluan ding cathedral, aluay tang ceremonies ni Pisamban. Pabangluan de kasi pangabulok din tao. Huling-huling, pawas, kaya gana-gana. Sinimba kami, may adisa ni Father. Pero ating mig message ka na ako yung Aileen De Leon, nasawa ng Joey De Leon. Kaluguran kita. Hanapin mo si Father Manny Domingo, andyan, ikikit tang first day, tang last day, may kami ikit. Yang mag-welcome ka rin Filipino pilgrims. Yung kutangis, o tatika ka rin. Po tangati ng problema. What if may disgrasya ka rin? O kailangan mong gawan nito, nakamanpwersadong gawan mo. Pusman, bala mo tang i-faith mo, malalakoya. Lugar nga pong ginawa lang po sa Mia, kayang 6 days. So sipang ko, bala mo, kami pa mong por merong may kabino kaya katang parokya na hoping na sana kayang mapilamban dasan mo yung pasibayo. Yan.